Може? Može. Hvala, доктор. Здраво живо, добро дојдовте во Канда подкаст. Најавивте наскоро доаѓање во Македонија. Па, прво да ве прашам, што ве предизвика да ја посетите Македонија оваа 2021 година? Lijep pozdrav tebi, Nikola, i svim gledaocima. Makedonija je arheološki biser Mediterana, ali još nedovoljno istražen. Razlog mog sadašnjeg posjeta Makedoniji su megalitne lokacije. Broj 1 Kokino, koja se smatra jednom od najstarijih megalitnih astronomskih observatorija u svijetu. Ja sam bio u Kokinu i družio se sa Jovicom Stankovskim. Nažalost, njega više nema, on je divan čovjek, uradio je sjajan posao i za razliku od ostalih arheologa u Makedoniji uspio je da prepozna da je Kokino izvanredna megalitna lokacija gdje su oblikovani određeni dijelovi kamena kako bi se pratilo sunce tokom solsticija, tokom ekvinocija i tokom lunarnih faza. Nadalje, Cocev kamen je lokacija koju nisam posjetio, međutim on je kroz generacije ljudi koji su tu živjeli pokazao da su i oni imali kalendar, pratili astronomske pojave, živjeli tu. Sljedeće, Đavolji zid, želim da se lično uvjerim da li je riječ o geološkoj ili arheološkoj formaciji. Kanda glif je sigurno vrlo interesantan i sam po sebi, ali zbog toga gdje se nalazi. Riječ je o tumulusu u Makedoniji, ali i drugim zemljama, Bugarskoj, pa i Bosni i Hercegovini. Sve gore do Velike Britanije, veliki broj tumulusa. Biće interesantno pogledati energetske fenomene, a već sam proučio što su moje kolege prije 5-6 godina tamo radili. Zatim, ovi kameni stubovi koji nazivaju geološkim fenomenom, te kamene lutke, me podsjećaju na sličan fenomen u Bugarskoj, pobiti kameni. Tako da ćemo da vidimo da li ima sličnosti, da li je čovjek ipak nešto obrađivao osim erozije. Dakle, ovo su neke vrlo interesantne lokacije u Makedoniji, uglavnom na sjeveru zemlje, i želio bih da skrenem pažnju javnosti makedonske, ali i balkanske, evo Maca mi ulazi u kadar, na bogatstvo koje mi imamo na Balkanu. Благодарам, докторе. Дали е тоа, споменавте повеќе земји каде што има мегалити и остатоци од некакви стари цивилизации. Вие, како што може да се види во вашата биографија, сте започнале како економист, но вашиот докторат е поврзан со мајанската цивилизација. Долги години истражувате древни цивилизации, пирамиди, пирамидални форми широм светот. Па би ве прашал, каква тоа цивилизација живеела на она што денес го нарекуваме Балкански полуостров до потопот и пред потопот, 1000 години пред нашата ера? Затоа што е само во овој дел од Македонија кој што вие го споменавте, североисточниот дел на денешна Македонија, централниот и североисточниот дел, Овче поле, Кумановско, Паланечко, има остатоци не само од неолит, туку и од многу палеолит. Па што би ни кажале за целиот овој регион од Европа? To je dobro pitanje, pominjanje neolita i paleolita. Zapravo ja bih promijenio klasifikaciju. Zvanična kaže da paleolit, starije kameno doba, je doba primitivnog pećinskog čovjeka, s čime se ne slažem. Mnogobrojna otkrića u zadnjih 20 godina pokazuju da razvoj ljudske civilizacije nije evolutivan, već cikličan. Ciklus za ciklusom za ciklusom. Zadnji ciklus završio je prije oko 12.000 godina sa krajem zadnjeg ledenog doba. Prve kulture koje se pojavljaju u Europi bila je Lepenski vir prije 11.500 godina, a prva civilizacija bila je Vinča prije 9.500 godina,
na ušću rijeke Save u Dunav. Dakle, prva kulturne oaze u Europi su ovdje na Balkanu. Naravno, u svijetu je uz Lepenski vir bio Jerihon u Palestini, te američki indijanci. Međutim, kad je riječ o megalitnim civilizacijama, posljednje takve civilizacije bile su između 5 i 8 hiljada godina. Čitav niz takozvanih ilirsko-slavenskih megalitnih lokacija koje imamo širom Balkana je tada postojao. U današnjoj Ljubljani, Emoni, bile su megalitne građevine koje su uništili 1960-ih. U Hrvatskoj imamo Aserija i Varvarija, velike megalitne zidove, blokovi koji su poligonalni i koji su dostizali 10 tona. Na tlu Bosne i Hercegovine Daursholm, također divan megalitni grad. U Crnoj Gori Meteon. Tako da mi imamo iskustva sa megalitnim kulturama širom Balkana. A onda ako odemo do Bugarske, također imamo nekoliko megalitnih lokacija koje su vrlo interesantne, gdje nemamo lijepo obrađene blokove, ali su koristili prirodne stijene koje su obrađivali. I pitanje koja je to civilizacija, naravno zvanična arheologija govori o Tračanima, govori kasnije o Ilirima, međutim ja mislim da je ovdje reč o civilizacijama koje su bili prije toga. Civilizacije koje su živjeli na područjima Bugarska, recimo Belintaš ili Begliktaš i neke druge, su očigledno jako dobro poznavale umijeće sa kamenom i dobrim energetskim potentnim mjestima na planeti. Makedonija i Balkan čitav su imali izvanrednu klimu između Panonije i Jadranskog mora. Dakle, kada imate dobru klimu, kada imate šumu, livade, rijeke, dakle vodu, životinje, vi imate sve elemente za život. Ovaj naš umjereni klimatski pojas je izvanredan. Kada pogledate Egipat, gdje su građene piramide, riječ je o pustinjama. Kada pogledate Srednju Ameriku, tamo je previše kiše, a naš pojas je umjeren tako da je bio uvijek svakomu interesantan. Ali to je samo zadnji ciklus u razvoju čovječanstva. Prije ovog postao je prethodni. Iskustvo sa Gobekli Tepeom na istoku Turske govori da je ta civilizacija ne 11.600 godina kao što se tvrdi na Wikipediji, već znatno starija. Ona je prema radiokarbonskim datiranjima 13.800 godina, a u mom razgovoru sa pokojnim doktorom Klausom Schmidtom rekao mi je najvjerojatnije 15 do 18.000 godina. Dakle, ulazimo u paleolit. Ja vjerujem da je niz lokacija u Makedoniji zapravo iz paleolita, a ne iz neolita. I sad bih htio da se u to uvjerim. Така, пред неколку години археолозите од Универзитетот во Штип заедно со археолози од Италија потврдија палеолитска станица во близина на местото каде што живеам, во едно село Мустафино во Овче поле. Овде се неолитските локалитети Рукбаир, Барутница, која што е многу позната во тие истражувања во поранешна Југославија. Во близина се Вршник, Таринци, Говорлево, цела Македонија е цела палеолит и неолит. Мило ми е што ги споменавте тие сите места на Балканскиот полуостров, како човек кој ја промовираше Босна на еден сосема нов начин. Сега сакам да ве запрашам, што откривте до сега во Босанските пирамиди? Projekt Bosanskih piramida traje od 2005. godine, dakle 16 godina. Riječ je o kompleksu od najmanje 6 piramida, koje smo nazvali bosanskim piramidama Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje, Ljubavi i 6. piramida, a ispod piramida je ogromna mreža podzemnih tunela, prostorija i raskršća. Ta mreža tunela se pruža u dužini od nekoliko desetina kilometara. Mi smo do sada našli ulaze u 6 tunela i očistili oko 3 kilometra prahistorijskih tunela. Riječ je o ogromnom otkriću. Ovo su prve piramide u Europi.
One su najveće na svijetu. Bosanska piramida Sunca, vjerojatno oko 360 metara. Keopsova 146. Nadalje, orijentacija prema sjeveru strane Bosanske piramide Sunca je najpreciznija na svijetu. Keopsova ima odstupanje od 0 stepeni i 3 minute. Bosanska piramida Sunca 0 stepeni, 0 minuta i 12 sekundi. Nadalje, ispod 1 metra nanosa zemlje na piramidi Sunca u Bosni nalazimo blokove. Neki su pravougaoni, a neki su kvadratni. Analizirali smo blokove u 7 instituta za građevinske materijale. Rekli su nam da je riječ o vještačkom betonu. Naši betoni danas po čvrstoći na pritisak dostižu do 60 megapaskala, a na piramidi Sunca do 155 megapaskala, što znači da su 2 ili 3 puta kvalitetniji, dakle najkvalitetniji beton na svijetu. I na koncu starost. Mi smo radili 28 analiza radiokarbonskih i uranijum-torijevih analiza starosti, datiranja. Starost Bosanske piramide Sunca 29.200 godina plus minus 400 godina. Dakle, idemo u prošlost za 30.000 godina, što je ujedno i najstarija piramida na svijetu, zvanično do sada. Sada, pitanje je šta smo mi stvarno još otkrili, osim postojanja kompleksa. Vrlo je bitno odgovoriti na pitanje zašto, koja je svrha. I tu nam arheolozi, geolozi, historičari ne mogu pomoći. Mi smo otvorili projekt za stručnjake različitih naučnih disciplina, geofizičare, satelitska snimanja, georadarska snimanja, eksperti za energetske fenomene, fizičari, elektroinženjeri, inženjeri zvuka, inženjeri telekomunikacija. Oni su potvrdili, nezavisno jedni od drugih, da se na vrhu Bosanske piramide Sunca nalazi energetska zraka, koja je 28 kHz po frekvenciji, koja je električna po svojoj prirodi, kontinuirana i fokusirana. Majka priroda ne pravi brda sa 4 strane, trouglaste strane, perfektnom orijentacijom, betonom, podzemnim tunelima i sa ovakvim zrakama. Vi morate imati energetsku mašinu. Naš zaključak je bio da su piramide zapravo pojačivači energije. Oni pojačavaju prirodne energije. Kako? Piramida Sunca se u visokom, u Bosni nalazi iznad željezne ploče. Željezo generiše elektromagnetizam. Piramida ga pojačava. Kako? Kako to znamo? Jer smo mjerili u podnožju piramide i na vrhu. Na vrhu elektromagnetizam je 50 puta jači. Drugo, ispod piramide imamo podzemni vodeni tok. Voda se kreće, oslobađa negativne ione. Mi mjerimo vrlo visoke koncentracije negativnih iona u tunelima koje su desetinama puta veće nego na planinama u Borovoj šumi. Sljedeće, nalazimo jako puno kvarcnog kristala tokom arheološkog iskopavanja. Kvarcni kristal ima osobinu da transformiše jednu vrstu energije, elektromagnetizam, u drugu vrstu energije kroz piezoelektrični efekat u ultrazvuk. I mi mjerimo 28 kHz frekvenciju zvuka na piramidama. Dakle, čini se da su drevni graditelji pravili komplekse piramida da bi dobili vrlo specifične frekvencije energetskih fenomena i pojačavali su prirodne izvore energija. Nikola, mi danas, ti i ja, koristimo mobitel, koristimo kompjuter, koristimo laptop. Frekvencije ovog ovdje u Bosni su 2,4 GHz, to je 3G mreža.
4G i 5G ide do 90 GHz. Ta frekvencija prži, ubija naše moždane ćelije. Mi smo osvijetlili naše kuće sa 220 volti i 50 Hz, dotaknemo žicu, ubije nas. Dakle, mi izmišljamo frekvencije, a drevni su graditelji pojačavali prirodne frekvencije koje su blagotvorne po nas. Naš zaključak je bio da ona zraka koja ide kroz vrh piramide Sunca, zapravo riječ je o takozvanim Teslinim skalarnim valovima ili Teslinim skalarnim talasima, može poslužiti kao način komunikacije za prenos informacija. Dakle, prva potencijalna svrha energije piramida, komunikacijski uređaj. Druga svrha, u tunelima gdje teču ove dobre energije, odlične su za ljudsko zdravlje. Naš zaključak, druga svrha energije piramida, da zaštiti ono što nam je najvrijednije, a to je naše zdravlje. Počinje proces regeneracije u tunelima. Treća svrha, unapređenje molekularne strukture vode. Mi u tunelima ispod piramida pronalazimo nekoliko tunela s vodom. Kada smo analizirali, nema virusa, nema bakterija, pH je faktor izvanredan, 7,45, to je pH faktor naše krvi. Ta voda vibrira vrlo visoko i ljekovita je. Četvrta svrha, da unapređuje molekularnu strukturu hrane. Mi smo sadili sjeme graha, pasulja na našoj zemlji i grah koji je bio u piramidi je rastao 2 puta brže od kontrolne grupe. Brže, zdravije, jače. Sljedeća stvar, rast, jačanje imuniteta, jačanje aure, povećanje energije u ćelijama. Naš zaključak, energija piramida bukvalno unapređuje sve u svojoj okolini. Stoga je naše istraživanje pionirsko i vrlo je važno da smo ga otvorili za stručnjake različitih profila. Одлично. Колку луѓе годишно од прилика доаѓаат на пирамидите во високо? Kako pitanje? Колку луѓе током године просечно долазат? 2018. godine imali smo 40.000 ljudi u posjeti. 2019. godine imali smo 50.000. 2020. prošle godine, koja je bila kriza u svijetu, kod nas je bilo 85.000. Ove godine očekujemo 100.000. Dakle, svake godine projekt raste, sve više posjetilaca. Do prošle godine imali smo posjetioce iz čitavog svijeta. Prošle godine su uglavnom ljudi iz našeg regiona, Bosna i Hercegovina, Srbija, nešto malo Crna Gora, Makedonija i Hrvatska. Kad se ovo sve otvori, bit će puno više ljudi. I još jedan vrlo važan faktor. Ovo je jedini veliki arheološki projekt u svijetu koji ima veliki broj volontera, dobrovoljaca. Mi smo samo u zadnjih 10 godina imali 3.550 volontera iz 63 zemlje svijeta sa 6 kontinenata, koji bi radili tokom juna, jula, avgusta, septembra, oktobra u smjenama. Dakle, u svakoj smjeni 30, 40, 50 ljudi i to nam je omogućavalo da čistimo nove sekcije, nove arheološke sonde na piramidi Sunca, tumulus u Vratnici, tunele Ravne, Ravne 3, tako da je to postala najaktivnija arheološka lokacija u svijetu. Имате направено одлична работа не само за вашата земја, туку и за целиот регион, за афирмирање на овој дел од Европа и на таа стара цивилизација. Затоа што сте ја истражували пирамидата во Ртањ, имате посетувано места кај нас. Овде има некои места кои што со задоволство ќе ви ги покажеме и дополнително во тек на вашата посета на Македонија. Би ве прашал дали тие места како Геоглифот во Овче поле, Кокино, Ртањ, Џаволја Варош горе, пирамидите во Босна, нагоре Трст и така натаму има многу места, до оние у Франција, исправените камења. Дали сите тие места се поврзани преку
ley lines ili grid i колку е тоа предизвик за човештвото во 21 век, не само за туризмот, туку и општо за цивилизацијата. Tri najvažnija geometrijska oblika su oblik piramide, i to za našu planetu četvorostrane piramide. Zatim, konusni oblik, konus, i zbog toga imamo toliko puno tumulusa. I treći je sferični oblik ili kugla. I zato imamo kamene kugle. Imamo ih u Bosni, imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, Kostarika, Meksiko, Novi Zeland, Argentina i tako dalje. Dakle, to su tri vrlo važna oblika. Kada imate piramidu, ona pojačava i fokusira energiju. Kada imate tumulus, on također pojačava i fokusira energiju. Kada imate koncentraciju kamenih kugli, oni također fokusiraju i pojačavaju prirodne energije. To je bila genijalnost drevnih graditelja, da su znali odnos, relaciju između geometrije i energije. Zbog toga su lokacije uvijek bile važne. Zbog toga su tumulusi. Tumulusi koji su došli kasnije, prije 2000 godina, to su bile mjesta da su ljudi sahranjivali svoje velikaše, svoje kraljeve. Ali oni još raniji, 5, 6, 10.000 godina, to nema veze sa nikakvim kostima njihovih velikaša ili vladara. One su imali energetsku funkciju. Najpoznatiji tumulus na svijetu, Silbury Hill, u njemu nisu pronađene nikakve kosti, ali su našli 2 prostorije. Slična stvar u Bosni, našli smo jedan tumulus, kojeg zovemo tumulus u mjestu Vratnica. Istraživali smo, on također ima prostoriju, ima nekoliko tunelskih prolaza, ali prvenstvena uloga bila da fokusira energiju. Što se tiče menhira, tih uspravljenih megalita, njih ima širom Europe. Nekada ih je bilo 250.000, Poljska, Češka, Slovačka, Austrija, Španija, Italija, Portugal, Francuska, Velika Britanija, Irska, ali ih je inkvizicija od 12. do 18. vijeka uništila 80%. Ali ono što je ostalo oko 50.000 vrlo impresivno. Najviše ih je u Karnaku, na zapadu Francuske, i arheolozi ne znaju ko ih je pravio, procjenjuju starost 5 do 8.000 godina. Ne znaju zašto su pravljeni. Najveći menhir bio je na jugu Francuske 175 tona. Ako je to prije 8.000 godina neko postavio, pa nije primitivni neolitski čovjek dizajnirao, obrađivao, transportovao i onda postavljao. Riječ je o razvijenoj kulturi očigledno. A pogotovo arheolozi ne znaju zašto je to rađeno. A zašto ne znaju? Zato što nemaju inženjerski mozak, ne razumiju energije. Ispod zemlje ima čitav niz različitih energija i energetskih linija. Jedna od njih svakako su podzemni vodeni tokovi. Kad se voda kreće, ne samo da proizvodi negativne ione, koji su dobri za nas, već ako ste izloženi toj energiji, ona postaje takozvana geopatogena energija, dakle loša za čovjeka. Ako spavate iznad podzemnih voda, čovjek za 3-5 godina dobije neku bolest. Kad stavite taj menhir, on neutrališe lošu energiju. Broj 2, pomenuli ste ley lines. Dakle, ley lines su zapravo energetske linije kosmičkog porijekla koje prodiru ispod zemlje, stvarajući linije koje idu istok-zapad, sjever-jug, a nekada idu i dijagonalno po 45 stepeni. To su moćne energetske linije i ukoliko stavite svoje sakralne objekte, hramove, crkve i tako dalje, oni pojačavaju energiju i ako recimo imate crkvu koja ima onaj dom, ima kupolu, vaša poruka postaje znatno jača. I zbog toga su recimo u Engleskoj svi ti sakralni objekti postavljali na tim linijama. Crkve, prije njih hramovi, prije njih još neke druge kameni sakralni objekti, paganski kako su ih zvali, jer su znali za moć tih energija.
Nadalje, imamo takozvane Hartmanove linije, Hartmanove mreže. To su također podzemne energetske linije, 30 cm, istok, zapad, sjever, jug. Tamo gdje se sjeku ta raskršća, loša energija po nas. Stavite, ponovo kažem, menhir neutrališe lošu energiju. Karijeve linije, Schneiderove linije, dakle mnoštvo energetskih linija, arheologe, historičare, geologe, antropologe, to niko ne uči u školama, na fakultetima, one su jako bitne. Ako ste primjera radi izloženi lošim Hartmanovim raskršćima tokom noći, ne možete da spavate dobro, ustajete ujutro umorni. Ne možete da radite u polju, agrikultura, ne možete da se borite, ratnici kao nekada, ili danas ne možete da se fokusirate na posao. To su vrlo važne stvari bile za drevnog čovjeka koji je poznavao našu planetu i njene energije bolje nego mi. За крај на ова кратко интервју, како најава на другите снимања кои што ќе ги правиме живи здрави кога ќе дојдете, што би им порачале на гледачите и на сите оние кои што се заинтересирани за вашата работа? Područje Balkana je jako bitno za čitav svijet. Već sam rekao da su prve kulture u mezeolitu i neolitu, Lepenski vir i Vinča, a Vinča se prostirala gore od Mađarske, Bugarske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hrvatske. To je bila velika civilizacija. Civilizacija u kojoj nije bilo obrambenih zidova, nije bilo utvrda, nije bilo tvrđava. Šta to znači? To znači da se nisu bojali neprijatelja, jer neprijatelja nije bilo. Oni su bili jedina civilizacija u Europi. Oni su talili bakar, metalurgija. Oni su trgovali, putovali, bavili se komercijalnim djelatnostima, uslužnim djelatnostima, servisnim djelatnostima. Prvi urbani centri u Europi bili su na području Balkana. To je bila civilizacija koja nije kao današnja, koju su nam nametnuli Amerika, Zapadna Evropa, beskrupulozne civilizacije, kolonijalne civilizacije. To je bila civilizacija gdje su prave ljudske vrijednosti, znanje, poštenje, vrijednost, radinost bile na prvom mjestu. Stoga mi možemo biti ponosni na te naše pretke ovdje na Balkanu, od Slovenije, od Jadranskog mora do Crnog mora. Mi smo svi ljudi koji govorimo istim ili sličnim jezikom. Mi se smijemo istim stvarima, mi plačemo zbog istih stvari. Mi trebamo biti ponosni na tu našu daleku prošlost ili na staru Europu. Stoga moj dolazak u Makedoniju ovaj put će poslužiti da skrenem pažnju ljudima da mi imamo vrijednosti kojima se možemo ponositi i kojima se možemo vraćati i nešto naučiti od drevnih graditelja. Ви благодарам. Се надевам дека ќе имате добар пат кон Македонија. Се гледаме наскоро и поздрав до сите до Босна. Па наскоро почесто да се посетуваме, вие да доаѓате овде, а ние да доаѓате таму. Ви благодарам. Divno, divno, hvala velika i ubrzo ćemo se vidjeti. Живи здрави. Поздрав од Македонија.